Pamirsa kewentenan stok pangan aman Nyangre pengerau Idul Adha siu sama setiman Hijriah ring tanggal 17 Juni warsa tali 4 Kahanan inucap kepastikayang oleh Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman ring Jakarta. Mentan mastikayang kahanan inucap risampun matur sarang Presiden Joko Widodo Jokowi ring Istana Kepresidenan Jakarta untuk ngelaporang kahanan pangan nasional rite pengan mangkin rumasuk Nyangre pengrauh Idul Adha warsa kali tali 4 sekadi sanika ketus saking kantor berita antara ring parum sarang Presiden punike Mentan ngodarang indik sasih tanah air sane nenten janten sane sida mawasana ring panglimbakan ketahanan pangan dan yang ngodarang rawahe mangkin iklim El Nino kantun memargi sinambi ngaptiang ring bulan Juli utawi Agustus El Nino sampun puput. Ya diastun El Nino durung puput nanging sasi panas sampun ngawit memargi. Puncaknya nih ketarkayang ring Agustus September miwah Oktober. Selanturnya nih ring November katanya nih sampun rauh sasi sabel. Punika mawinan dane matur majeng presiden setelah pemarginnya nih wanta anutin saking produksi pertanian ring tengahing sasi sane nenten janten inggih punika untuk ngelaksanayang pompanisasi. Sadurungnya nih Kepala Badan Pangan Nasional Bapenas Arif Prasetyowadi taler mastikayang stok pangan nasional aman Nyangre Idul Adha. Arif ngawadarang ring Jakarta anutin saking proyeksi neraca pangan saninu reksain indik kewentenan miwah pabuat pangan katahnya nih stok pangan pokok strategis nasional kepastikayang aman utamanya nih ring tengahing Nyangre pengrau Idul Adha ring galai sani cakirau. Bali Pos nguningayang.